درستکردنا شریناهیان di meha Remezanê da li Mosulê dest pê kiriye û gelek corên şirînahiyan durist ken. Mîna beqlawe û zelabî û gelek corên din. Her bi rêkên kevin ev kargehe karê xwe dikin. Her wisa mercên saxlemî di nava evan kargehan da gelektiye min. Belê serarayê evê çendê di meha Remezanê da gelek bikerên wan hene. Ji ber ku tameka taybet û ya cêwas evan şirînahiya heye. هاي نشا طحين ذبح ئەvە نیشانەیە کو ئارە ماستەر ئەم دکێنە ناف کیسەکیدا ئەvە کارێمەیە ji باب و باپیرانان نە ساڵەکە و دوونە سنة وسنتين شهر رمضان ما شاء الله طلبيات تایبەت meha Remezanê da daxwazî zûrin, bazirgan tên dikirin. Supaj bû Xwedê nûkelvêre dewrê şist heta heftê sêniyan ez durist dikim. Supaz bû Xwedê daxwazî gelek li ser heye. ايوه رمضان شكل مستمر دەمەها ڕەمەزانەدا ئەم بەردەوامین هەندێک جارە بە شەو ڕۆژ ئەم کار دەکەین بە گۆرەی ئەوان داخوازیین بۆمە دەهێن. Ömer Xalid xelkê Hewlêrê û salane dihête kargehên Mosulê şirînahiyan bi kom dikirîtin û lê Hewlêrê û gelek deverên din difirûşît. Ömer dibêjît nirxê evan şirînahiyan yê guncaye bû xelkî û tameka taybet heye. Lewma salane di meha Remezanê da ez qesta evan kargeha dikem. ئێمە ئەوە ئەقبالێ بۆ زەلابیا و پەقلاوە ئەو شتانە ئەمن لە هەولێرە دێمە ئێرە زەلابیا و ئەو شتانە بۆ هەولێر بۆ دهۆک بۆ شێخان بۆ کەلک شینیاتی مووسە تامێکی جوازی هەیە و خۆشە و بەتامە و هەزاترشە و ئەو مانگە زۆر ئێقبالە بۆ زەلابیا و بۆ پەقلاوە و بۆ هەموو شتێک شیرینیە. Şirînahiyek ji xwarinên serekî ne di meha Remezanê da û taybet demê fitara xwarinê. Lewma kargehên durustkirina şirînahiyan bi awayekê berdewam kar dikin di meha Remezanê da. Kawa Emer Dengê Emerîka. Mosal.